Kani gadega Pati CTV. Hakashipau tarik mentau benano pra kaseng New Trap Youth Council Central Body kala yekendo yo executive member bakmi yaknat labor hapok Khas Hills Autonomous District Council bat dawa nak benta ban pendam no ya notification ke bala penmi hakalai tarik menawing mentau snem arja kan rio kani kejeng pentep jang ke agency kalong ban IT haki reushment nak benta ban perong kertengi ki brio ki banabar jela Meghalaya ki bawan bala bat khayi shakani ke jela haki jeka ki bahap opo usam jang Khas Hills Autonomous District Council Lingba kani kejing aibo jong KHEDC kelana arngot kiriushimen ki bayarap bekatnat labor jong KHEDC ban perong kerteng ki barjela ban ai labor license hari boy bat East Khas Hills District ban pendam no yakani ke notification na kalian ke HYC kala aipor artayo lenter ya KHEDC ni kendu ya IM in chat ilakang ila pensngo ba kani kalong bokala do kata-kata kanom ya rap ya hari ba kejap do jongi nak kalian jong ubot ulong penban ba ule kani ban yada ya kejap driu nanta ban persaan vlog kadon jumut yu kata abo persaan vlog ti di ban khang di ban regulate di ban de kro la ne di ban le kerpat gila jumut susu ba hajaka ba pinbu de kini gi riushimen gila de ban empower ki hima ki right ki dor barsno Bakin enforce ya kadis ya anjo kadis council. Bakini ki institution do kadis council. Kinlek ban check ki jaka bala jong kino ki jaka bala ki ba penrung kerteng ki ba bu nong bala da kinan tribal. But ada kimdon ya ka labor license do kadis council ki di ban pensangi amador bat ki di ban report ya kata sya kadis council. But lengba ka jing le kumta kini ki dakhar kimbanse ki hapan wan sim ya ka labor license. But omde itang ba ladon ki kot kisla omde tang bladon ki epic omde tang bladon ki tang bakim don criminal record di ban issue labor license kan ko ba en issue labor license tang ladangi don yiki manfus ki jong kadis council menta berbuat ka state ngunut ban og ba kamtip langi kum kajap drung don em ka manfus kan ngut ki skill labor ngidon kan ngut ki semi skill hakijet kam yu ki tibet ngimtip no beli ngim don record ngim don sustain Ila kali na ka na uye men chat ka ngut ki khasing idon ki banang ha ki kam construction amdan entip kum no bum ju bu record te habang ngimbu record te nut kum no banang bangim don kita ki labor force ki jomi ngile da na halian khasing gini singi ikendu isbun ba ki samla ye sibun ba ki longpa ki longkemiro ki baut ba kimyo kam Nama beli kini kibru baru kita kibalah haki cakati doyong kibalah haki kam construction room tamyo nomor government mai bil doyong room tamyo tresyo nomor meladi ti ngi don kinong bala ta jungi don crisis kemyo bala redis council pot ha cakaban pe kata kali enroll pun ban lagi dah kemud you enrollment kemud urkhar la don lupa visualize pen scam ya kata Kemud ya ki bom padon ru along bakhat susu kat ba ki perdok prasnam ki jongi nang jenjar ka yo kam yo jam ka diskonsil pat hajaka ba kan lebe ya ki dak podon kam dak an ki podon kam dak an ban enrollment ban ti gede ki bom ka bom yahap kadi ki ka bom log ka ba defeat ya ka jingmut jong ka schedule ka ba defeat ya ka jingmut jong ka an ke bala ibor ke ni ka trading by non tribal regulation khat khnai spa sam sau ka ba ab jingma ya ka ri ba ka jam ru bat na khliang jongi ngila dong ba kumno po artayo di penbit no ya kani po artayo di penbit no ya kani bat hadin artayo ngin sawan ni kendu biang ka result ka ba ulale ya kani ngila dong hajaka ban enrollment di ban enforcement Kani gadega Pati CTV.